Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona izindaba efika ngaso ke isikhathi noma ke engena njengamanje ke usevele ke wagadla noma ke ibonakala sengathi ke uyagadla yena ke lapha ke uSiyamyeza ongumlandeli ke wakhe ke umthandeni engathi ke ukubegadla kuyena lapha ke uwelile ke usisi kangize njengoba ke ngizokufakela mbukeli le video noma ke lenkulumo yakhe ke ephelele ke yena ke uSiyamyeza engathi ke ukugadla ngo lapha na kuyena ke usisikangizwe uwelile mbukeli awuyizole ke bese uya lapha na ke izazi comment section bese uyasho ukuthi wena ngabe ke uzwa ngathi ke ukugadla kubani ke noma ngabe ke lamazwi ke uwaqondise kubani yena ke lapha na ke uSiyamyeza indaba ke ayipheli kwesimanzozo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya nezinye okulandelayo siyabonga futhi ngemsuku lenhlizweni yini abantu abakhathaza wakhe kuzela wena ukuthi uyisilende mina yanyakaza ya hayi nihlini nje uyabona nomnaze kwami uyabona yengayilami yabona ukubona ubani ukuthi umthuthu umbhedo ubanike lokho echawa hlobo kesilelo uphepha usekho sukujima ngegushu lomnaze cha iyo yasephepha yayibona yakuthemba cha Musana kuyihlanyisa nidako uthando ayikho into ephilayo noma eliqiniso dadewethu oyenzelwa inhlal'suthu ngesiloni iNazaretha wesiphathi ngisho ugogo wakho kinakaze beyiNazaretha ungamthanda nje umfana wabantu at your own risk ubusamlindisile ukuthi kuhlangane empilweni yakhe ngoba uyazi mayesefuna umfazi ukuthi uyobhekaphi ushola ukuthi wena kumatshitshi more than 100,000 akasonta nawo alikho akalithanda alikho akalibonayo wesiphathi amasabatha u4 enyangeni uhleze eshumayezwa etshelwa ngokuthi ufuna athathe umfazi kanjani kuyiphupho lenhlal'suthi nenhlal'suthi ngayinye into ehleze eshumayezwa ngayo ukuthi ena kumele ukuthi ibe nenansuku esihlaza kuthiwa kumele ishaye inansuku esihlaza umhla ka23 umhla ka22 ushunyayezwe ngento eyodwa amasabatha onke enyangeni ushunyayezwa ngento eyodwa abanye bane experience anobuza kwabaphambili ukuthi bayabhekana nani at least kungcono mhlambe kuthiwa ukuyisevela ubuvela usesontweni uyiNazaretha straight nina wena ubalekile kuphela ukwazi ukumqhubisa isikhathi ukuthi azafike lapha abheke khona anobuza abanye bayoyishare experience kuma comment ukuthi inhlal'suthi yenzani wavuka sekunjani emakhosazaneni amangaka ngamatshitshi emahle futhi esebenza amanye efundile usengakhetha umuntu wakahefuzeliswa omunye umfana kanjalo nje ekufice vele kade ugijima uzwane implant noma uyapreventa ucabanga ukuthi wena usezobheka ukuthi yokuomvusela kubo ubuye ukhumbule ukuthi kunento ethi eNazaretha ibusisiwe ingane eyinzalo yala ekhaya ezalwa abazali abawu2 abangamaNazaretha noma abakhulele khona enkolweni noma abalentozana ababhabhadiswe eNazaretha usho ukuthi yena usengafuna ukuba nengane ngesizona isibuku sekuthiwa uzoqala uyojoinisa isonto kanjalo nje nawe ugoqeke kanjalo bawonitshela abanye abane experience yalento le embi nakhona bawonishare ama stories zabo anyway lezi insungu in love ne voice kaWelile yazi angifuni uqamba manga angidlule ngisho into eyodwa ne voice kaWelile engayilalela ngazi ukuthi kwenzakalani moving forward kunalento lesenisho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu nomuntu benopartner wakhe bathintelana amafoni usho ukuthi mangabe uyindoda uzama samhwe noma kunemsebenzi eminye oyifunayo noma ufuna ukuyibhejela kumele ukuthi ulokhuzana upartner wakhe akwazi ukubona yonke leyo nto leyo lethi mise mhlambe ufuna ukuthi nibonane noma ingane iyagula unayo imali kumele akubone wena uboleka imali lapha kuZoom 1.5 akubone kuma-chat efoni yakho ngoba kwenziwa i-transparency la ekhaya izinto ezinzima lezo ngane zakwethu kodwa ke phela yebo khona kunjalo ayikho into etheni mhlawumbe ongalikuthula lokhu uyibalekisela ifoni kodwa kunezinye zezinto nje nomuntu ekubalekile nawe uyigcina uwedwa ubuthakathaka bakho nawe njengendoda afuna kubona umuntu wesifazane ukuthi ke nango wasizo uzuma lana kwenzakalani ukuthi wakhokha noma unesikweletu esithile awu kahleni bafethu kodwa sisho ukuthi ngithini awu maweliweli siyathandeka lentokazi lezi insuku lekhonze umthandeni mkhonze kabi umthandeni uWelile umbiza ngomanqele ngasona sonke isikhathi unenhlonipho ebeyisa nje sakudlala kahle yiba abantu laba abazenze ngathi bayahlanya bengahlanya bebephila sake